So ngafunda ke nangapha enkonzweni ngiyaseva ngapha ngibhizi ne community work ngapha nginabantwana ngapha ngiyacula ekwayeni lika bhuti wami nje ngi-right yabo ngi-right anginasizungu salutho nginabangani and then abangani bami ngama weekend masingayile ekwayeni sihamba imicimbi nje siyayiswenkela siyayithanda yabo sizidudla siyayithanda yabo and then khona ke lo munye umngani ke owavele wasukeleka nje seqashwa kwafika abafana beband ke esontweni ke entsha ke iband wonke umuntu uyawindow shopha ke kuyiband nje kuyahleze amehlo nje vele ebheke ngakubo phela bayadlala ngithi bayadansisa esontweni so ayi umngani azothandana nalo mfana wesiginci mina nangi lo wedrum lokhu yangibuka lapho ngenyanya ingenyanya angifuni lutho suthi nje angifuni lutho ngitshela ngathi sengizana nomfana wesiginci ini ngithi mina utshele lo wedrama hlwana nokungibuka mina athi na how and ngiyabona ukuthi nami ngiangry vele ngisasene anger athi na how kahle bo ngithi na ngiyakutshela umtshela hlwana nokungibuka lento ayicabanga yangayiqali azagcineke umfana wedrum acela inamba kuyo umngani lo ngithi mina ngitshela ukuthi ngithe angifuni nenamba yami athi oh yini kodwa ngithi ngimtshele cha angifuni ngempela ngifuni nenamba yami ngabe nje nenamba azi umngani athi hayi mina ngiyayikhipha inamba yakho olumfana kade ngincenga ngeke ngiyayikhipha ngcine sengithi mnike sixoxeke nomfana ke ngimbuza ufunani kimi athi ngifuna ukukunika uthando lwangempela ngithi mina all right ngiyakuzwa uthando lwangempela olunjani ke athi unconditional alichaza uthando lwangempela alichaze ayi ngiyabo manje sengigcwele nokuyiqhenya vele senginokuthi nje akame kancane lo ngizompakisa nje noma iviki noma amabili futhi ngimpakise ngempela ancenge uphela 2 weeks ngize ngithi athi ke ngimzame ke ngizwise nami uyakhumbula ukuthi kulabantu mina engiphuma kubo akekho ingake ngamdampa ngamala yabo so sengithi mina ake ngizwise ukudampa umuntu nje nami ke ngale nje umuntu nami ke ngizithi kunjani ukudampa umuntu for no reason lo nje ngizomnika 3 months and then ngimdampe